Dapat kinabukasan yun, ano, sasakit ko. Medyo mahigpit lang, ma'am, ah. Tapos nawala naman yung sakit na, no? Yung kerot kasi Ma'am, paano pala yan, ma'am? Tatanggalin ba yan? Yung alin, ma'am? Yung Oo, ito. ma'am. Antayin nyo lang po, ma'am. Pag na-discharge na kayo ng IM, binigay na yung mga gamot na iti-take nyo. Doon pa lang po tatanggalin, no? Kumusta yung pain? Nabawasan, ma'am, after? nabawasan yung kerot. Pero, Nakakatayo na ako na ano. pero ma'am, itutuloy-tuloy nyo pa rin sa bahay, ha, na may tabletas pa rin na iti-take, no? Para sa pain, tsaka para mabawasan yung pamamaga. Kasi namamaga talaga, ma'am. Na ano nyo yan, ma'am? It's either na hindi nyo namalayan na Baka sa pagtulog, ma'am, kasi isa lang. usually pag nilalakad siya, ma'am. Tapos yung bigla mong naiwi yung paa mong ganyan. Usually ganun naman natin nakukuha yung spray. Lagyan ko lang ng tape. Tanggalin, tapos ibalot na lang ulit, ma'am. No? Ganito lang din para may suporta lang dito sa may ankle. Okay, ma'am. Antayin nyo lang po, ma'am, yung papers nyo galing sa IM. Update lang si Dr. Kanya. Okay, thank you po. Thank you, ma'am.